أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. خوشگو برن عزیز، اف درس ما 21 جمنبهات ابن حجر عسقلانی. هکا کیف هواش و درس مرابطه هون فیدادار و سوددار ببینی هیویامش هوا اوه هون ببی آبونه قنال ما یوتیوبه هون توصیل ین در و دور خواب که داوک و افعل می خوده بلاو ببل نوف انسان المدا نوف ملت مدا ام گوهابی روپر چلو ششه اجدر ام مایتی امش ویده دست ببی که انشالله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول خدا عليه الصلاة والسلام هو لقد جاء العافية على 10 أوجه. عافيات ده چشیده عافیت یعنی عافیت و دلخوشی ده چشیدن 5 في الدنيا و 5 في الآخرة. 5 دنیای دا 5 جیل آخرت دانه. 5 چشیده عافیت دنیای دانه 5 چشیده عافیت و دلخوشی دل خوش و بدن خوش آخرت دانه. فاما التي في الدنيا او عافیتا الدنیا دا او سلامتا الدنیا دا چه داشته؟ العلم والعبادة والرزق من الحلال والصبر على الشدة والشكر على النعمة. چه داشته؟ او عافیت الدنیا دا علم عبادتا رزقش حلالیه و صبر سر سقنتی و مصیبتایا صبر سر سقنتی و مصیبتایا شکر لسر نعمتایا او شکر لسر نعمتا اف هر پنجها عافیت دنیاینا. و اما التي في الآخرة او عافیت آخرت جی فإنه يأتيه ملك الموت بالرحمة و و واللطف ولا يراوعه منكر ونكير في القبر ويكون آمنا في الفزع الأكبر وتمحى سيئاته وتقبل حسناته ويمر على الصراط كالبرق اللامع ويدخل الجنة في السلامة. أبيكل آخر شدش عافيته فإنه يأتيه ملك الموت بالرحمة. ملك الموت مرحمت يبجه رحمت و مرحمت یه به رحوی بستینه جانوی تستین بستینه برحمت و مرحمت به جمع هاتنا ملك الموت الجمع مروفي ولي رحمت مرحمت واللطف برحمت و لطف يعني لطف يعني ولي بنوازك او لطف و مرحمت شفقت و مرحمت به رحوی جانوی تستین بستینه ولا يراوعه منكر ونكير. منکر و نکیر یعنی او هر دو ملیاکت سرگو سؤال قبره داد کن او وی نترسینن ولا يراوعه منكر ونكير في القبر دا منكر ونكير وي نترسینن ويكون آمنا في الفزع الأكبر وترسو مازندا وترسو محشر مازندا وترسو مازندا محشر دا امین به یعنی شخوفه امین به نترسی خداوی ندر ترساندن وتمحى سيئاته أو جنهنوي بين سيلكران جنهوي بين محوكران وتقبل حسناته حسنان وقنجي بين قبيل كران ويمر على الصراط كالبرق اللامع سر برا صراط را وكبلديه بلدي فدا ولي زيكو در باز ببا ويدخل الجنة في السلامة سلامات داخل جنة ببا أفجي عافية أخروينا. وقال أبو الفضل رحمه الله أبو الفضل رحمه الله قلت سمى الله تعالى كتابه ب10 أسماء. رب العالمين كتاب أخوة يعني قرآن بده اسم 10 نوفا دوية نوف دون 10 نوف كتاب أخوة دانينا 10 نوف القرآن هنا رب العالمين جل جل كتاب 10 نوفا كتاب أخوة نوف كريا قرآنا وفرقانا وكتابا وتنزيلا وهدى ونورا ورحمة وشفاء وروحا وذكرا. چه داشته؟ قرآن، فرقان، کتاب، تنزیل، هدا، نور، رحمت، شفا، روح و ذکر. ذکر اف هر ده نوین قرآن نام.
أما القرآن والفرقان والكتاب والتنزيل فمشهور. حشكا قرآن فرقان كتاب وتنزيل أف مشهور، أفها نوع قرآن مشهور. وأما الهدى والنور والرحمة والشفاء، حشكا هدايا نورها رحمة الشفاء. فقال الله تعالى رب العالمين جل جلاله هوليغوتيا يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. أي مروفنا أي أنصاننا شهوره هاتيا قد جاءكم بيقوما شهوره هاتيا موعظة من ربكم، اشتراف الرب هوابا وعظك يعني نصيحتك شهوره هاتيا. وشفاء لما في الصدور، الشفاء جبو ونخوشين دلادا نخوشين قلبادا، يعني درمان نخوشين قلبا شوارهات وهدى ورحمة للمؤمنين، هداية رأجبو مؤمنة هداية والرحمة شوارهات قرآن. وقد جاءكم من الله اشتراف خده با شوارهات نور نورهك وكتاب مبين وكتابك اشکره کتابک ولی بیانگر حقیقت رو بیان دیگه راستیه بیان دیگه. مبين او تشوفوا تشتا بيان ديك. واما الروح حشكا روحا نوع القران باكي روحا كده در باز به فقال هولي غوتا وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا. ام هولي روحا که امر خوا وحي ركي بالتبا ام وحي كي بالتبا ام وحي كي ركي بالتبا روحا که اشتراف خوا امر خوا. واما الذكر حشكا ذكر كوتشو قرآن رو به ذکره فقال هولیگوت رب العالمين وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. ما ذکر ترى نازل كريا دعا خستيا لتبين للناس دعا كوتش انسان را بيان بكي و شيروفا بكي. وقال لقمان لابنه لقمان شكرا خارا قوتيا يا بني أن الحكمة أن تعمل 10 أشياء. حكمة أوا يعني علم حقيقي علم فايدة دار أوا ده 4 تا عمل بكي. أن تعمل 10 أشياء ده 4 تا عمل بكي. أن الحكمة أن تعمل 10 أشياء ده 4 تا بيبيني 4 تا بيني جي. تحيي القلب الميت وتجلس المسكينة وتتقي المجالس الملوك وتشرف الوضيعة وتحرر العبيد وتؤوي الغريب وتغني الفقير وتزيد لأهل الشرف شرفا وللسيد سؤددا، وهي أفضل من المال وحرز من الخوف وعدة في الحرب وبضاعة حين يربح، وهي شفيعة حين يعتريه الهول، وهي دليلة حين ينتهي به اليقين إلى النفس، وهي سترة حين لا يستره ثوب. گوتیا چه لقماش کره خورا گوتیا حکمت اوا یعنی حکمت علم حقیقی اوا تا 4 تا عمل بکی. تحيي القلب تا قلبا صخ بکی قلب مري صخ بکی يعني قلب معنى يعني قلبا تقلبا صخ بکی القلب الميت قلب مري صخ بکی وتجلس المسكينة وتجلس المسكينة اصلا وتجالس المسكينه لا تجلس وتجالس ابا اللي فيش في كيما خوشو بين دلال وتجالس المسكينه تبقى انسان مسكين را بروني تبقى انسان مسكين انسان فقير را بروني وتتقي مجالس الملوك تش مجلس ملوكا حكم دارا خودی تنش مجلس آقا یه ملوكا یه امراء تنش مجلس و تشرف الوضيعه او کسی کو کتی او کسی کو پرخی و کتی تو مقام او بلند بگیری تو شرف بدی و تا مقام او درجه او بلند بگیری و تحرر العبید تا عبدا آزاد بکی تا عبدا یعنی کولا آزاد بکی و تؤوی الغریبه کسی کو غریب تا جه بدی و
جه بدیوا غریب تل مرا خدا بجه بکی تبکی مهوان کسی غریب و تغنی الفقیره ته کسی فقیر ته اهریکاریا کسی فقیر بکی محتاجا و بینی جه محتاجا انسان الفقیر بینی جه و تزید لأهل الشرف شرفا ته شرف و اهل شرف زیده بکی خدا شرف خدا شرف ته شرف و خدا شرف زیده بکی وللسید سؤدوده یعنی ام بيجي ديسا حاکمیت و ریاست و کسی که حاکم و رئیس سید ده او وصفه و الوزيده بكي این حچی افندی به تا افندی و زیده بکی تا پیتر قیمت بدی و هي افضل من المال اف حکمتها شمال چتره اف حکمته هولی يعني اف حکمت اف تشتنها شمال چتره و حرز من الخوف امناهیه محافظه همبری تصه همبری خوفه خوفا دنیا و آخرته اف حکمت پارازگره محافظه وعدة في الحرب حرب دا حاضریه حرب دا المجادله دا حاضریه و بضاعة حين يربح او وقت قزانجه وقت کار کردن اف مال یعنی اف مال تجارت یعنی تجارت معنوی وقت قزانجه دا و هي شفيعة حين يعتريه الهول وقت کو دهشت و خوف بسر مروف دهاتیا اوها شفاعت جيا اف شفيعة مهدروانه وهي الدليلة حين ينتهي به اليقين وقت کو اف دليلة حين ينتهي به اليقين الى النفس وقت کو يقين نخد اف دليلة ويقين وإيمان كامل دجيه نفس ما دجيه قلب ما دجيه روح ما وهي سترة حين لا يستره ثوب وقت تجل مناسترين تجل مناستراندن اف شمارا ستاره اف حكمتها شمارا ستاره مو دسترينش عيبو قصيرا وقال بعض الحكماء عقل مندك قوتيا ينبغي للعاقل إذا تاب أن يفعل 10 خصال لازمه کسی عقلمند را وقت توبه کریا 4 تشتا بینه 4 تشتا بگه کسی عقلمند را وقتی که توبه کریا لازمه 10 تشتا بینه ينبغي للعاقل کسی عقلمند را لازمه اذا تاب وقت توبه کریا ان يفعل 10 خصال 10 تشتا بینه استغفار باللسان استغفار باللسان از مان خواه استغفار بکه بجه استغفر الله از مان خواه بزمان خواه استغفار بکه طلب و بخشاندنش خود بخوازه و ندمون بالقلب پوشمان به قلب خواه دل صافی پوشمان به و اقلاع بالبدن به بدن خواه خوشگونها وده خوشگونها بکشینه بدن خواه بدنن خوشگونها بکشینه خوشگونها وده والعزم على ان لا يعود ابدا عزم بکه قرار بده کو بیدها جالک ده نفت بال گنهاوا عزم بکه قرار بده بجه از ادی نافت تلم قطعا نافت تلم بال گنهاوا و حب الاخرته محبت آخرته حش آخرت آخرت که و بغض الدنیا بغض دنیای یعنی دنیا یعنی حش دنیای نکه دنیا گناه دنیا جه غفلته حش به دنیای نکه و قلت الكلام گم بشتغله و قلت الاكل والشرب گم بخو گم وخو يعني هندكي بخو هندكي بخو حتى يتفرغ للعلم والعبادة وقلة حتى يتفرغ للعلم والعبادة دوك وقت وهبه جبو علم وجبو عبادات هند بخو هند بخو حتى يتفرغ دوك وقت ويه فولا بمينه وقت ويه مساعد بمينه جبو علم وعبادتي وقلة النوم وكم رازان يعني جلن يعني نخووك به نخوار به كم رازان كم خو به قال الله تعالى رب العالمين جل جلاله قال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون او الشفيدو كم خدريش ديكرن او عبد من الخاص عبد من القنج او الشفيدو كم خدريش ديكر وبالأسحار هم يستغفرون السحر صباح داجي سحر داجي او استغفار ديكر طلب و بخشاندنش خدا خود خواستان وقال انس بن مالك انس كل مالك قوتيا رضي الله عنه خدا جرازي بقوتيا ان الارض تنادي كل يوم ب10 كلمات
اف روی ارده ارس ارت اف اردها اف آخوها اردها هر رو به 10 کلمه بانگ که 10 جمله بانگ که و تقول بيجا يا ابن آدم تسعى على ظهري ومصيرك في بطني أي بني آدم أي كره آدم تسعى على ظهري تسر پشتم دچیو دی تسر پشتم رویم دچیو دی و مصيرك في بطني ده بي كفي بالمدى ومصيرك في عاقبت نتيجة ده بي بكفي بالمدى ده بكفي بن آخدا قبر دا و تعصى على ظهري ده سر پشتامه به امریا خودت کی گنهادی که و تعذب في بطني ده بي عذاب دان بن مدى البطن مدى الزكي مدى ده بي عذاب دان و تضحك على ظهري دل سر روی ما دکنی و تبکا فی بطنی دل زکی مدا بگیری وقتی که چای قبره دا خاطی بن آخه دا زکی مدا بگیری و تفرح على ظهری دل سر پشتام مفرحی ممنونی مسروری و تحزن فی بطنی دل زکی مدا محزون ببی خمگین ببی و تجمع المال على ظهری دل سر پشتام مال ددی هفت مال دنه ددی هفت و تندم فی بطنی ده پوشمان ببیل بطن مدار زکی مدا و تأکل الحرام على ظهری تتشتا حرام کدا حرام دو خیسا پشتامه و تأکل کدیدان فی بطنی کرم و مارو مشکه ده بخونل زکی مدا و تختال على ظهری تل سر پشتامه افتخار خواهی ده سر پشتامه افتخار خواهی خواناف دادی و تذل فی بطنی تلزی که مدا زلیل ببی و تمشی مسرورا على ظهری تسر پشتامه مسرور کیف خوش دچیوتی روا دچیوتی و تقع حزینا فی بطنی تلزی که مدا محزون بکبی تلزی که مدا خمگین بکفی و تمشی فی نور على ظهری تل سر پشتامه بر راناهیه رواچی بر راناهیه روژه سپشتم رواچی و تقع في الظلمات في بطني تبكوين ناف طاريتيادا زكمدا زكمدا بكوين ناف طاريتيادا وتمشي على المجامع على ظهري وتقع وحيدة في بطني تل سرپشتم دچی توپلانتیا دچی صحبتا سرپشتم دچی توپلانتیا دچی صحبتا دچی ناف قلبالا غدا و تقع وحيدا في بطني تلزك مدى بميني تنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر خدا علیه الصلاة والسلام هولی گفت من کثر ضحكه عوقب بعشر عقوبات کسی که کنوی زیده به گل بکنه عوقب بعشر عقوبات یبده جزا به جزادان 10 عقوبات 10 جزای آخر جزای گران به جزادان يموت قلبه بمره قلبه معنا بمره ويذهب الماء عن وجهه افكار رویه بچه افكار رویه بوری ويذهب الماء عن وجهه يعني يبي حيابه يعني افكار رویه بوری و يشي ويشمت به الشيطان شيطان كان خابي ديكا شيطان كان خابي بك ويغضب عليه الرحمن رب العالمين يجي بغيدا ويناقش به يوم القيامة رجع قيامته مناقشة بيرا بكرن يعني رب العالمين حسابي بيجالك سقي بيجرا حسابي بيجال السقي بيجرا مناقشة بيرا بكرن ويعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر خدا روی خوش بی بگرینه پیغمبر خدا روی وینانه یوم القیامت رجا قیامته و تلعنه الملائکه ملائکت لعنت لبینن و یبغضه اهل السماوات والارضین اهل آسمان و ارضه یجی بغیدن و ینسا كل شیء یه هر تشبیل بکه و یفتضح یوم القیامت یا رجا قیامت رزیل ببه رزیل و رسوای ببه یعنی اف کنه یعنی گناه نکو کنه نرماله خوشگو برای عزیز یعنی برا گناه که برا بکنه و که حاش علاقه بخ و زنا بکه دشته هولی و قال الحسن البصري حسن البصري قلت رحمه الله يوم ما بينما انا اطوف في يوما ما روجك بينما انا اطوف في ازقه البصره روجك الكولان بصره دا دیگرامو الکولان بصره دا بودیم الکولان بصره
بجار بصرة را دبولي ما كولان ديارما وفي أسواقها سوق بدال كولان بدال ديارام مع شاب عابد دیگر لوگ عبادتگر دیگر لوگ عابد یعنی اهل خدا عبادتگر فاذا اینا بلغنا بطبیب ما هنگی نری ام راستا طبیب که هاتی حکیم که هاتی ما هنگی نری ام راستا طبیب که حکیم که هاتی و هو جالس على الكرسي سر کرسی خوا سر صندلی خوا کرسی خوا رونشتی بی بین یدیه رجال و نساء و صبیان الحضور ویدال قارشه ویدا زلام جنو القارشه ویدا زلام جن زارو هبین به ایدیهم قواریرو الدست وادا شوشه هبین قوارير يعني شوشه هبين فيها ماء تدا آف هبي وكل واحد منهم يستوصف دواء لدائه هر شوا يعني تعريفا درمان درد خواجید خواستا گوتو کشمرا تعریفا درمان درد ما بکر که درمان درد ما چیه معلم حکیم بی طبیب بی گوتو که درمان مش مرا بجا که درد ما اوه که چه درمانش مرا چکش مرا توصیب که فقال هولی گوت فتقدم الشاب الى الطبيب وجا اولو که رحمه نزیکی وی حکیم بی وی طبیب بی نزیک خوا نزیک وی طبیب حکیم کر فقال گوت أيها الطبيب هل عندك دواء يغسل الذنوب ويشفي مرض القلوب أي حكيم أي طبيب أي دكتورة قوتشا أي دكتورة هل عندك دواء يغسل الذنوب جلو درمان جمت هيا گنها بشوی گنهاش ما ببه گنها بشوی و یشفی مرض القلوب ببه شفای درد قلبا ببه شفا درد قلبا را یعنی شفای بده درد نخوشی قلبا نخوشی دلا فقال نعم گو بله فقال گو هاتی کوره گو ویلو که کوره فقال خذ منی 10 اشیاء و هر دهتش دا شما بگیره و هر دهتش دا شما بگیره یعنی گوه خواب دا و هر دهتش تنها قال خذ عروق شجرة الفقر مع عروق شجرة التواضع رای دارا فقیریه یعنی معنی فقیریه چیه؟ یعنی محتاجی بال خوده و رای دارا فقیریه خواه بال خوده و یعنی تو خواه محتاج خوده ببینی رای دارا فقیریه بگیره مع عروق شجرة التواضع و دیگر رای دارا تواضع رای دارا نفس بچوک بینه هضمون نفسه خواه نفس بچوک بینه واجعل فيها هليلج توبتي واطرحه في هاون الرضاء واجعل فيها هليلج توبتي واجعل فيها بچه توزا توبه تکل بگه رای فقیریه خواه بال خوده و محتاجی خواه بال خوده و رای تواضع نفس بچک بینه رای دارا نفس بچک بینه بگیره و معلومه همین مجازینه همین معنوینه یعنی واجعل فيها هليلج توبتي توزا توبه لبراشنا واطرحه في هاون الرضاء بخل هون رضاء دا هون رضا رب العالمین دا هون رضا دا کو قدر یعنی راضی بی بقدر خوده واسحقه بمنجار القناعتی بمنجار القناعتی و تقماق قناعت و هور بکم و بپرخینه تقماق دستگه قناعته واجعل في قدر التقى بخا قوچخانا تقوی دا و صب عليه ماء الحیاء هن او حیاء جی سر بگه او حیاء برد سر او حیاء و اغله بنار المحبتی سر آگیره محبت و بکلینه سر آگیره محبت بکلینه واجعله في قدح الشکر بخ
قدح شکر دا بخشوشا شکر دا و روحه بمروحة الرجاء و هونه بکه و صار بکه هونه بکه بکاغذ رجاء مروحة يعني چه دشته او کمو بی خورنه صار دکه بی کاغذ رجاء واشربه بملقعة الحمد و وخا بکفشک حمده و وخا بکفشک و اوه او تحاضر که وخا بکفشک حمده فإنك إن فعلت ذلك اگر و پی بینی فإنه ينفعك من كل داء وبلاء في الدنيا والآخرة اوه الدنیا و آخرت دا هم بری همی بلا و درد و بلا یه فایده بده تا دفع علاج بخوی او یه فایده بده تا من کل داء و بلاء في الدنيا والآخرة هم قارشیه همی درد و بلا از دنیا و آخرت دا خوش کو برن عزیز بلا وده بسکنه حتی در سکه میاده بمینه خیر و خوشیه دا